Oy, Roseng, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, mariibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot-mot ti blender nga ginatang da di Rosendo nga asawak. Kat no ginatang na da nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Tan nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, no haan? Ay, sige, bulodam nga rodan, mariibiyang. Day, pandamanan day tan sangput mo ibiyang. Nagbulodam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusarid to'y taginatang da di Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang da diya nga Roseng. Agaw iti asawa. Traitor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da diya nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iti sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak ti matang kadagi jay. Anya? Lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traitor da dyan nga kumare, awan babaen na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sapay kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da dyan nga Roseng. Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man na tila aramidam? Di mo riribukin tinapintas alin nangenda iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim samat di limabas, Roseng. Ah, wen, ni mariibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kas di talaga ti panagmatmata na dayjay ako, mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kas di na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw, tila mabulbulod na no umay dito eh. Kas di kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya day tayo karton mo ibiyang. Dato'y man blender. Nakita ka ngamin ti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga karton mo. Isubli mo? Masapol pa lang karton mo nga isubli ay ah. Anya nga isubli nga ibagbagayumat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko ah. Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon na. Anya? Ay sana nasaya at tikas na nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat da di Rosendo tinaigat ang ito'y. Asawak tinanggat ang ito'y. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mo almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagyakway to'y tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin dagijay ginatgatang ni Rosendo idi ah. Nakalista dagijay ginatgatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mayranon. Sapay nagngingi na gayam dagijay ginatgatang na idi. Bawiak amin dagijay ngayon intad ti asawak. Tanuhan, ibaskag ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Usaron mi mat di rice cooker mi, mariibiyang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay, takunam, hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha?
Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto ak. Isublim nga rod adagos taagluto ak tumat anya. Wan, sige, ang kalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kuna madjag-repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo sa mat ngamin. Saan mat unay usar dayjay? Ay, sayang nga rod na dadaol. Sapay nangina dayjay. Ay, awan na, imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tane, buludak matbiit. Mabiit laang nga rod. Taik katuk ti kargana. Ala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito yan, tiri daw. Apay ngamin, arwamom dayjay a babae anak kao. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mo't nga rod paayon dayjay a tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti dayta. Ipudnum ti amin kenkwana tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang ken mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Ket amangan no maupay kanyak. Ket sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kan tulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na ken ka? Basta mabutengak nanang, iso asaanan. Wan ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae anak ko. Nangalaamanan iti dayta rice cooker ibiyang. Binulod ko ken ni Rosing agasamat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ni quality dato nga rice cooker. Dato yung matji brand nga nangina. Damot rice cooker ta. Apaya bimulod ka pailaang. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay dayjay langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sardi nga mantikas na nga aramid mau. Di kalaagbain. Kasla kalaag bibisino ni tikas na nga aramida. Basta baybay anda ka di. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramida manakaw. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalaingan da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanon, saan manon anay sublitay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner nanang. Gumatangak to laangan iti sa bali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan nanang, taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san? Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan dayto abanag? Ay, nasingpet kaunay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyen nakalaang dayja babae. Ay, sungatak san ti awanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo nanang. San abale? Taitid kula amin kankwanan dagiti in-inted idi ni Rosendo tapno sardengan na kon. Anya? Ay, alagarod may mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem tapno sardengan na kan dayjay a babae. Adani bakat mo, Fred? Adamat mare. Ngam aday jiban nyo, agdigdigos pa Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi.
Ha? Binulod? Kukwam da di washing machine, mare? Uwan, kukuha may iti da di asawak. Nabayagan ada di nga ada kanya na. Iso nga umay kuman sublian tani o sarak manmat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan di asawak, mare. Agyaman ka at jak imbag at agpaiso iti asawam Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da di nga enregalo kanyam. Ha? Sige. Ala umon ti washing machine, Mari Ibiang. Talaga nga ala ka. Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Ala umon. Kadwa na. Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray kasano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti intad day dila kay ko kanyam. Ala umon ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay ti kunamhang ko nga ammo. Kwa. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin down na isutitad mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaong pa'y dagijayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaag ba iti kasta nga araramidam? Di mo palang arod inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydan. Kita ak nga Rojay bubi dadakat. Kasla na baliwan. Kwartan sapay ni Rosendo ti inusar dayjay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti dayjay nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ti asawa kanyak. Gapukan niya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang na di asawam. Makalipat ka mo't sigurawon. Hangko nga ammo. Kumporme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Sa tamat ibya. Huwag may kachat. Agsa tayo, Maray. Katuwa na. Nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder kay tinumam no kayat mo. Ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan una nga napaite kayat ko nga inuman. Sige, Maray. Mangalakan iti inumam. Tumunag mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrag santin naginom. Agaway da kamatanta na barta kakamatanan. Ha? Agawid kamatan, Maribiyang? Katuwa na pareta na barta kakamatan. Agkuyogtan nga agawid niya ta itulod nakman pa ije. Balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan, Maray. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak pare Fred. Ngam sumrak ka pa Ha? Ay, saran, Maray. Agawid na kung tanay. Rabiyo na yan. Oh my kakindi. Linak iguyod na, Maray. Agawid na kaon. Ado ti managdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan iti balay niya. Agawid kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung rodon sa alas siya maturog. Ay, haan. Adyo ti lamok ito'y.
ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dagije ulas kan pungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagijay. Umay kan, hangka nga agsasao at baka manggagna ka ni tatangko. Agsininyas talangan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito, Nagadayaw ka kanya. Huy, hangka pa nga maturog, Fred. Ag-istorya tabasit. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw di rabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Hang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita lalaki? Dobiyam? Nakunakan ka amang yawid kay tilalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwat yung kunakat. Ngalaw-ngaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred na ikaw yung asawa ni Roseng. Uwan. Anyati kaya't asawan na ikaw ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin na ito nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na ito tao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat, inagaw na mat ide kanyak daddy Rosendo Ha? Ay, anday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungto time. Basta awan bibiyang yo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Terasan niyo. Roseng balasang kau. Panghasayim. Sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Anda iji balay may balasang kau. Tulungan ako matapnusa na mailaw ang ti asawam ijay anak kau. Ha? Anyat kaya't yung asawon, tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi kani ibiyang. Ay, adda mata. Han mo nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaom ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapot ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamket di, awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka ka di iti ang paiso, Fred. Wen Rosing, patsin na ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaalan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang nga iparik na iti asawam ti kasi ti imparik na kanyak edi. Edi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak edi si bibiyag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbagakon kin ni Fred ti amin. Ha? Wen mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Ay. Bumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. Kat si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may dasawam. Ha? Pagan ano kumamat data nga asawam ngay? Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Ha? Pasensya ka no yung bagak ka ni Roseng ti kaadda ti asawa na diti balay.
Jak nga kayat ang mailawaan ka, anak ko. Jak kayat nga napakasarsaritaam. Jak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Sa ita, agbasol ka mag. Saan kumamit anak ko? Uwan tatang, naamiris kon dagita idirabi eh. Uwan, bidot da dya nga inaramid ko. Bunga lang da dya ti sakit tinakam ko nga han nga maikikat ito'y barukong ko. Siyak matlang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikikat. Nagramramot pa'y. Ngam, siyak matlang mati marigregatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay, kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko, tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya akanya na. Ibagak nga peace kamin ta pakawanak kun. Ay, agyaman ak. Ay napakaragsakak na itang imbagam anak ko. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol ken ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswa na laang tisaan. Iswa sigay, inkantong arod kasarita jay kumarem anak ko. Naragsakan na kiti kastaunay gapu iti nanggagak iti anak ko. Nagkapyada nga ruda niti kumari nakat manipo ditin, nagsubli ti sigod alin nanganda. Kat kanayon pa yan ti panagkuyog da. Aging gayta balulat tatanak ko tadi namatan kayat ti makiasawa manan. Alakastan, tuy gaya mo no kabsat mo, dado.